Inggih iderane para pamiarsa sinareng sane mangkin gelesin titiang iniang ceritanya sampun kepice warna nugraha antuk ide batara indra tinggian punika sangkale ide dangiang astepake kesarengan antuk ide sang Prabu dalem watu renggong rados pamit saking indra loka pamit idene saking indra lokene sane kalingihin antuk ide sareng kalih wantah jut naga sane mau tamu punika nuli Agung yen pet parade kapikan tenang pemargenida sarang kalih umiber mangulaya ngeri kering ambareun kaleng ngeligihin nagene punika mibare hambarene sane melinggih kering untat wantah idus sang Prabu dalem waktu renggong
sange pina kekusir ingyan punika ide yang maha resi ide dangiang astepake melinggih diri kering hulu ngamarani bali duit tur maning pasti ke pemargin nidone mangken sane kaum siwantah je muali mereka ke jagat Bali nih. Dewa Ratu Agung digelis reki pemargin ide sarang kalih tur maning kocap reki sampun apa diri kering ajeng kuri agung nih diri kering kuri gel-gel ya sampun reki rauh hidebe Dewa Ratu Agung raris pegrenyeng sareng kalih tedon saking nagone tur maning raris mabaos ide yang maha resi ya